Pinijak Hongpo ni Payangkara isiar ni prek jamadi malong Ingdeng troke brakethom Karbi Loh Charli asong mahang kethek ni mesen pen ketalon dun. Lason si di purong sopialong kedo langkung habi auditorium hall along lethot setami Ingdeng troke brakethom Karbi Loh Charli asong mahang kethek ni talon dun. Ada bapor pen song alama pangjar ponsi mai pangcheng ponlo. KSA amai phu Thompson Rompi pen kechari pona mayalong alo hiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council EM MEC atum ansatami chetong dunsi mayalong RDP do Karbi khayakar ilake Article 244E nasil bangso Article 244E aphan akimang jong ponsi Ingdeng troke brakethom Karbi Loh Charli asong amahang kethek ani alir alon pen talon pon itu dadan diri dia mai sorong dia kahai mai dan bisa baca dan dalam penting baik cing sai ben si ben kapicun dia pan iklan pun dia pan lapen dia diri pi ahem Karbi Loh Charli song ahem dadan kami nan dulu tapi Karbi Loh termasuk pen isi akan si tanda pun lapen kirang dia lihat tapi Karbi Loh Charli song asong ini juga tapi tentang acara itu mungkin sih Karbi Loh Charli penjelasan dengan jam dengan tapi han cibung kan mahai ka picture dia han सर कैसे यूनिफिकेशन अब था नंगली के नती लोग हुई ये आज भी पिलो सो मुखा ये मंदिर तक ले और कैसे सिगरेट सिगरेट लगी ये जो बनों के सिगरेट दोनों ले सब लो अकेला उसमें सॉन्ग पैक जब तलांग में काम में ले जियो उन्हें लान में एनिवर्सरी नितुम सर्चिंग तेरन langkung abe auditorium hall lasolong si ini Karbi Loh Charli asong centrally pen party pon lo pela solong ba alui sarpo man magin iltum agyai tuliram rang Karbiang si amasi iltum khapon lo niltum kecho khapa teng pen alang li na chitong lo niltum laso baha niltum ningarong Karbi Loh laso long niltum 51 points demand charter nitum pinalo pen laso 51 points demand charter anabang ke rabjin pen tim Karbiang Long tum iltum pan nang chingwai phone po nang discuss pan nang phapu ka pini so mai long iltum pan lamchak dekang lo then ningarong na bangke kachisong office kule arwe ki jaling arwe ki li kachisong office kule arpong we boundary wala we ala chinjin so me hangang points dame pini la so 63rd birth anniversary lo iltum cheng honai CM sa kalangli ning ki me pen iltum aphan uti si atangka nang pipen alangli hem nang kim piku pula so lamcha uti pau ke ningarong Karbi Loh News report Karbi Long Live